Ndongeye kubaramutsa bakunzi ba Kavyonzi TV, nizere ko mukomeye aho muherereye hose. Aka kanya reka turabe ko dushobora gukora aka trick gato cyane kara kuri telefone. Nakantu gato cyane ariko hari abantu bishika ugasanga benshi baribagira uko benshi bari nukuvuga kuri Facebook. Ndatangarira nko kuri Facebook hari ukuntu usanga uguruye Facebook yawe hamukaca ugasanga haize igihe kirekire, ugasanga umuntu yaribagiye account yo cyangwa usanga umuntu yaribagiye password yiwe. Nukuvuga tugiye kuraba ese zijya password dukora password cyangwa izi mode pass twuguruza ibintu runaka zistoka hehe zibika hehe. Nakantu gato cyane tugiye kuraba, ariko nyuma y'aka ka video hari akandi ka video gato cyane tuza kuraba mu nyuma ku bantu bakunda cyane ibintu by'umupira w'amaguru. Abantu bakunda umupira w'amaguru naje ndawukunda, naje uko timu yanje nkunda cyane ni Man City. Ntimuze gutangara mwumvise ibyo ibivugwa muri aka video kaza guhereza nyuma y'iki cigwa tugiye kuraba. Ni cigwa kigufi cyane, ariko ico no basaba gusa kumara tarakora subscribe na kanda wanditse s'abonner hakuri Kavyonzi TV, hamuco fyonda ugurure izo notification zose kugira ngo nitwashira kiganiro uze ube mu bambere kuraba kiganiro camaze gushikako. Reka turabe rero aka trick gato cyane aho mode pass no kuvuga zibika. Muri kumwe na Satani uko bisanzwe. Turagenda muri Chrome, telefone yawe urabe ko ifite Chrome, urafyonda muri Chrome. Chrome twamaze kuyugurura ngiye, nuko Chrome yanje nari sanzwe harimo YouTube. Chrome twamaze kuyugurura uca ufyonda ahantu hari utuburungu dutatu. Kuri telefone usanga ari haruguru, ariko je kubera ko nkoresha iPhone bica bija hasi utuburungu dutatu. Umaze kudukandamo ucubona ahantu handitse settings cyangwa se parametre niyo ufyonda kandi muri parametre. Umaze gufyona muri parametre murabona password yanje ngiye yaje se Google account yanje ngiye, murabona Google account yanje ngiye, Google account yanje ngiye. No kuvuga tuko turarondera aho ma mode pass yacu yistoka. Ucukanda hano handitse ngaha handitse password manager. No kuvuga ucufyonda handitse password manager kumwe mu rufunguruzo. Ngaha turamaze gushika rero. Mode pass zacu zose izo nagiye nuguruza, ivyo nagiye nuguruza byose shira mode pass ngizi zose zirahari, zose ngizi ma account yose arahari, ngaha ma account yose arahari, ngaha yose arahari. Nk'akarorero urabona nk'iyi bitwa Sportbet, urabona account yayo iyi ni username yanje nkoresha, hama password yayo urabona ko ari ariko akantu k'akajisho. Nkubisemo rero umuntu acayibona ngaka ndagashizemo. Nuko rero ntago bigoye cyane, gerageza rero urabe ko nawe uza kubishobora. Kurabona zose ngizaho ziri nambari Facebook, nambari iki yose iyo ukreya hari ukuntu baca bakwereka ko bakubarira ati ushaka kuyisavinga mode pass. Ni vyiza ko ufyonda hanje handitse ati ego ushaka kuyisesha kuyibika ndayibika. Iyo umaze kuyibika rero ntandi hano yistoka zamaze stoka ahanyene iyo utazemeje, iyo utemeje kuyisavinga no kuvuga zamaze ja hasa urana handitse ngo never saved. Ni kuvuga izi ntago sinigeze ndazisavinga izi. Urabona hari gusa account ariko mode pass ntayo. Nuko muragize neza cyane, mwari kumwe na Satani uko bisanzwe. Ntibibagire rero ko aka video karaha mukarabe neza kandi mwitonze, hama tuvurire muri comment mutubwira ko ibintu uko muvyumva namwebwe. Nuko muragize neza cyane. Nagira ngo mbereke aho umupira w'amaguru ufitanye isano n'imihango ya gishetani. Iyi kipe yitwa Manchester United cyangwa se amashetani y'umutuku. Nahisemo ikipe ariko mukanya ndi ubereke ko atari yo yonyine. Nagira ngo mubikurikirane, ngira ngo murakabona uyu ni umudayimoni w'umutuku. Mutagira ngo ni izina gusa, ariko no mu kirangantego cyarimo umudayimoni. Ariko ngiye kwereka ko mu makipe menshi buriya mudayimoni niriya kanya agaruka. Noneho nze kuvuga kwikanya neza. Hano niba hari umuntu ukunda kureba match nampamirize yuko bitajya bimubaho. Nkabyukira mu mupira nkajyama mu mupira. Ngaho namwe mwumva icyo narota. Iyi kipe yitwa Chelsea Football Club. Iki mureba hano ntabwo ari intare. Noneho umukristo numvisha ashiduka mu mwiterane. Yo uziko kira kintu narayingwana nacyo ninjo. Kugira ngo murebe ukuntu Illuminati ikoresheje televiziyo irimo kutumaraho abana. Aho ugenda ugasanga umwana muzarebe ibimenyetso mutajya mwitaho abahanzi bo mwisi bakora bigaragaza abari bo, ariko
mutajya mwitaho muri ziriya ndirimbo. Arsenal ndayikunda ndayikunda cyane kugeza n'igihe nabyihanye ngiye muri Sudani mu kazi muri hoteli haba match ya Arsenal ndayireba yose ndayirangiza njya kwihananya. Nagira ngo noneho murebe ibintu mutajya mwitaho kureba. Ibirangantego 90% by'amakipe byose bigaragaza imbaraga za gishetani. Azarebe ikipe noneho nabo bagerageze bakore analyse y'iki kimenyetso cy'ikipe yitwa Newcastle United. Impamvu icyo twita dese anime mugomba kuzirinda abana banyu n'aya mashusho y'ibiremwa byo mu isi y'umwuka ya gishetani. Iyi nitwa Barnsley FC ni mu Bwongereza. Mwamubonye umudayimoni hano? Reba impamvu abafana bambara amahembe. Mwe muribwira ko ari ibintu biri aho ariko bifitanye imbaraga, bifitanye isano n'isi ya kidayimoni. Ngaho mbwira umurokoro urimo kujya mu ijuru yicaranye n'uyu mupfumu muri stade. Nagira ngo mbabwire ubwoko butatu bw'abantu batazajya mu ijuru. Hano rero hagiye kuba ibintu mutajya mubona iyo muri stade cyangwa muri ku mateleviziyo. Nashatse ngo twinjiremo imbere kugira ngo mbereke mbere yuko mbaho ubuhamya bw'umwana w'imyaka 17 Imana yatwaye mu iyerekwa ry'umupira 17. Ntago hano turi Kinshasa, hano turi Kigali. N'umugore bagore mwabonye ko ari n'abagore bene wanyu bajya kuroga kuri match. Kanda play hano turebe noneho ibutare abareyo bari hano noneho bareba amarozi aba mu mupira w'amaguru. Abareyo Yesu ashimwe. Umukino w'umupira w'amaguru ni umukino washizweho na Satani ubwe. Ntago byari bimeze nk'iki gihe aho isi yose iramya iki